Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga uNkulunkulu osinika leli thuba lokubana sifunde ilizwi lakhe sindawonye. Namhlanje sikhangele isihloko esithi sona khona intando yenkosi Kayenziwe. Intando yenkosi Kayenziwe. Sikhangele uhambo lukampostoli uPaul lokugcina empilweni yakhe efakaza ivangeli. Sikhangela ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma njani laye. Yena umpostoli uPaul kuyini ayekwenza nxa uNkulunkulu angakhuluma. Sizananzelela ukuthi umpostoli uPaul impilo yakhe enengi wayichitha esebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngemva kokuphenduka kwakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu wawumtshela izinto zokwenza enze lokhu uNkulunkulu ayefisa ukubana akwenze. Thina lathi izinsuku esiphila phakathi kwazo siphila ngezinsuku zokucina, lapho ke kufanele sinanzelele kakhulu ilizwi likaNkulunkulu, senze intando kaNkulunkulu ukuze sibone ukuthi umsebenzi siwuphutsha ngendlela eqondileyo. Okuvamileyo ke ukuthi insuku esiphila phakathi kwazo sezigcwele kakhulu amazwi amanengi avela ngapha la ngapha, iziprofeti okunengi okufisa ukubana lakho kulalelwe. Kuqakathekile kakhulu ukubana sazi ukuthi noma kungaze kuvele okunye ngapha noma kuvele okunye ngapha, okuqakathekileyo yikubana ilizwi likaNkulunkulu kanti lona lithini. Sifunde ilizwi likaNkulunkulu, sizwe ukubana uNkulunkulu ufisa ukubana senzeni. Lizananzelela ukuthi umpostoli uPaul nxa eseqedile inkambo zakhe, umpostoli Paul waba lenkambo mhlawumbe ezintathu zokuhamba echumayela ivangeli. So lolu hambo esikhuluma ngalo namhlanje sikhuluma ngohambo lwakhe lokugcina, esuka ke endaweni yase-Efesu esebuyela eJerusalem. Nxa esezabuyela ke eJerusalem, umpostoli Paul nxa sikhangele imisebenzi yabapostoli isahluko ngu-20, siqalisa kuvesi ngu-22, ukhuluma amazwi athile engifisa ukuthi siwananzelele namhlanje. Uthi yena khona lakathesi khangelani, mina ngiya eJerusalem ngiboshwe ngumoya. Kumele sikuzwisise kakhulu ukuthi umpostoli uPaul nxa ethi ngiya eJerusalem ngiboshwe ngumoya utshoni. Nxa ufunda ke iBhayibheli lesikhiwa lithi I am compelled by the Spirit, okuthi ukuthi ngiphoqwa ngumoya. Ngezinye indlela umpostoli uPaul wayelizwile ilizwi likaNkulunkulu likhuluma kuye, limazisa ukubana kumele aye eJerusalem. So uhambo lwakhe lokuya eJerusalem umpostoli uPaul kwakuluhambo lokuthunywa ngumoya kaNkulunkulu oyingcwele. Okuyisifundo esikhulu kakhulu kithi sonke ukubana ngezinsuku zenezi ezokugcina liqakathekile kakhulu ilizwi likamoya oyingcwele. Kuqakathekile kakhulu ukuthi siqiniseke ukuthi konke esikwenzayo sikwenza ngenxa yokubana umoya oyingcwele uyasithuma, sikutshelwa ngumoya oyingcwele. Izinsuku esiphila phakathi kwazo sihlobo zami ezithandekayo kazifuni umuntu kakhulu olalela lokhu akutshelwa ngabanye abantu, ngoba banengi abantu abathi khona umoya ungitshele wathi, umoya ungitshele wathi. So okuqakathekileyo ngezinsuku zanamhlanje ngokwazi ukuthi umoya oyingcwele kaphiwanga abalutshwana kuphela, umoya oyingcwele uphiwe abantu bonke. So kuqakathekile ukuthi wena lami silizwe ilizwi likamoya oyingcwele likhulume enhliziyweni zethu ukuze sibe lesiqiniseko ukuthi konke sikwenzayo sikwenza ngenxa kuphela yokuthi sithunywe ngumoya oyingcwele. So umpostoli uPaul uyakufakaza empilweni yakhe ukuthi konke ayekwenza wayeboshwe ngumoya kaNkulunkulu. Uthi yena khona lakathesi khangelanini, mina ngiya eJerusalem ngiboshwe ngumoya, ngingakwazi okuzangehlela phakathi kwayo iJerusalem. Wayengakwazi ukuthi kuyini okuzamehlela eJerusalem, kodwa ngenxa yokuthi wayeboshwe ngumoya oyingcwele, ngenxa yokuthi wayethunywe ngumoya oyingcwele, umpostoli uPaul uyavuma ukubana aye eJerusalem
uhambo lolu aluthathayo luhambo lokulalela umoya kaNkuluNkulu. Belikwazi yini isihlobo zami esithandekayo ukuthi isiprofeti sonke esingakhuluma ngaso emhlabeni sivela kumoya oyingcwele. So kuqhakathekile ukuthi lawe empilweni yakho uphile impilo yokulalela isiprofeti uNkulunkulu alaso ngempilo yakho. Isikhathi esiningi abantu badinga iziprofeti ezikhulunywa ngabanye abantu ngempilo zabo, kodwa bengakwazi ukuthi yena uThixo utheni kibo ngempilo zabo. Kuqhakathekile kakhulu ukuthi sikuzwisise namhlanje ukuthi umuntu lo muntu ophila lapha emhlabeni ule direct line yokukhuluma loNkulunkulu. Kuqhakathekile ukuthi ungalaleli ukuthi abanye abantu bathini ngawe, bathi bazweni ngawe, wena wedwa uqale ukhulume loNkulunkulu. uNkulunkulu uyanelisa ukuthi akhulume lawe, akutshele intando. So umpostoli uPaul wayeqinisekile ukuthi lokho akwenzayo ukwenza ngenxa yokuthi uboshwe ngumoya kaNkulunkulu, utsheliwe ukubana enze lokhu akumele akwenze, noma wayengazi ukuthi kuyini okuzamehlela lapho aya khona. Kodwa umpostoli uPaul wayesazi ukuthi njengoba umoya oyingcwele kunguye othe khona ngihambe, ngizahamba kuphela. Kuqhakathekile ukuthi lawe ungabi le ndaba lokuthi khona kuyini okuzakwehlela kusasa. Ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi bahluphekile ngekusasa yabo, yikho abantu abaningi bedinga isiprofeti. Ngiyakwazi ukuthi insuku esiphila phakathi kwazo ikusasa liqhakathekile, ngoba kukhanya nganthiwa ikusasa lethu aliqinisekanga nxa sikhangela umumo wezempilakahle, nxa sikhangela umumo wezomnotho. Ikusasa lethu, we are so uncertain ngekusasa lethu, kasikwazi kahle kahle ukuthi kuyini okuzayenzakala kusasa. Yikho ke okwenza ukuthi abantu bazihluphe kakhulu ngokwazi ikusasa labo. Kodwa ngeke ngilitshele izihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu kithi usivezela lokho kabe kuqhakatheke ngaleso sikhathi. Yikho ke nxa lifunda uDavida uthena khona ilizwi lakho liyisibane ezinyaweni zami, likhanyisa khonapho hamba khona enyaweni. Nxa ufuna ukuthi uhambe ubone kusekusuku, ungadingi ilight lokukhanyisa phambili, le khanyisa khonapho enyaweni. Ungakhanyisa kakhulu phambili le awusoze ubone kahle. So ilizwi likaNkulunkulu lisibane, likhanyisa lapho faka khona unyawo. Kuqhakathekile kakhulu ukuthi ubekwazi ilizwi likaNkulunkulu. Nganamhlanje abanengi bazihlupha kakhulu ngekuthi kusasa ime njani. Umpostoli uPaul uthena khona angikwazi ukuthi yini ezangehlela eJerusalem, kodwa yikho lapho engiyakhona. Uvesi ngu-23 abese sithi khona, ngaphandle kokuthi umoya oyingcwele uyangifakazela emizini yonke esithi izibopho lezinhlupheko zingilindele. Phezu kwakhona lokho umpostoli uPaul enye into ayeyazi ukuthi noma nje umoya embophile ukubana aye eJerusalem, umoya oyingcwele wayemtshela ukubana umpostoli uPaul kathesi sokumele uye eJerusalem. Umoya oyingcwele ofananayo wayemazisa ukuthi kodwa emizini yonke, emadolobheni onke oyakhona umelelwe izinhlupheko, umelelwe izibopho, umelelwe izinto eziningi. Mina nginanzelela ukuthi kulezi insuku abantu abaningi isiprofeti abasidingayo badinga isiprofeti sokugwema izinhlupho, badinga isiprofeti sokuzama ukuavoida ubunzima empilweni. Abanengi baphitheke kakhulu ngokuthi bezwe isiprofeti esikhuluma ngobuhle bempilo zabo. Zanini ukuthi umpostoli uPaul uthini? Uthi yena khona, mina kathesi umoya uyangibopha uthi kangiye eJerusalem, kodwa lapho engiyakhona eJerusalem angilaqinisa ukuthi kuyini okuzayenzakala ngaphandle kuphela kokuthi umoya uyangazisa ukuthi ngimelelwe izinhlupheko, ngimelelwe izibopho. Kodwa kunjalo yikho lapho engiyakhona eJerusalem. Hlobo zami ezithandekayo, ngifisa ukuthi sazi namhlanje ukuthi isiprofeti sonke asosiprofeti esikhuluma ngobuhle. Abanengi kakhulu isikhathi esiningi isiprofeti asebesilandela isiprofeti leso esikhuluma ngokubana baza kuba lekusasa enhle njani. Abantu nxa bedinga ukwazi ngekusasa yabo, inengi labantu lifuna ukubana lazi ukuthi kusasa ibamele njani, ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bacorrecte izinto, ukwenzela ukuthi nxa kusenzakala mhlawumbe umuntu sengahamba emprofetini ayodinga ukuthi kusasa yakhe ime njani. Isifiso sakhe kakhulu umuntu kasikho kwazi ngekusasa kuphela, but isifiso sakhe ukuthi
angazi ngekusasa ukuthi kumele njani, angatshelwa ukuthi wena uzahlangana lezi nhlupho, isifiso sakhe ukuthi aluba ngawo umprofeti lo uyamkhulekela lezo nhlupho zingahlangabezani laye. Khangelani ukuthi umpostoli uthini. Umpostoli uPaul uthi nakhona ngiyatshelwa ngumoya ukubana phambili eJerusalema izinhlupho zingilindele, kodwa lokho yikho engiyakhona ngoba umoya ungibophile. Umoya uyangitshela ukuthi inhlupho zikhona, ubunzima bukhona, kodwa yikho lapho engiyakhona. Hlobo zami ezithandekayo, nxa silindele ukubana senze intando kaNkulunkulu kwena lo umhlaba, kumele ukuthi silalele umoya oyingcwele. Kwesinye isikhathi phambi kwethu kungabe kulezi nhlupho, akumelanga siphile impilo yokuzama ukubalekela izinhlupho, yokuzama ukugwema izinhlupho. Yikho lizananze ukuthi iziprofeti ezinengi kulezi insuku, ezinengi zangikhona zikhuluma ngobuhlo obusilindileyo, zinika abantu ithemba. Kwesinye isikhathi ithemba kumele silithole ekwazini ukuthi phambi kwethu akula bunandi, phambi kwethu akula zinto ezinhle. Lalelani kuvesi ngu-24 ukuthi umpostoli uPaul uthini. Uthi kodwa angikhathaleli lutho lwalezi zinto, lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi, ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo lenkonzo engayamukela enkosini uJesu, eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu. Uthi yena umpostoli uPaul, noma ngisazi ukuthi kulezi nhlupho, noma umoya engitshela ukuthi phambi kwami kume njani, kangikhathaleli impilo yami kakhulu, angiyenzi into eligugu ukuze ngesabe ukwenza intando kaNkulunkulu ngokwazi ukuthi phambi kwami kulani okungilindeleyo. Sihlobo zami ezithandekayo, ngifisa ukulazisa ukuthi khona akumelanga sizame ukuthi senze impilo zethu zibe ligugu lezi insuku. Umuntu kakhulu ojayele ukwenza impilo ibe ligugu, ozama ukuthi azama ukulondoloza impilo yakhe sonke isikhathi, kunzima ukuthi alandele intando kaNkulunkulu, kunzima ukuthi alalele uNkulunkulu. Kuqakathekile ukuthi ngezinsuku lezi esiphila phakathi kwazo siyakwazi ukuthi khona isiprofeti esisiphiweyo eBhayibhelini siyasitshela ukuthi phambi kwethu kulezi nhlupho, phambi kwethu kulobunzima. Abantu abangafuniyo ukuphila impilo zokulandela isiprofeti bayazama ngazo zonke indlela ukudinga mhlawumbe abanye abantu abangakhulekela ukuthi mhlawumbe kube lobungcono empilweni zabo, kube lalokho. Lalelani umpostoli uPaul, nxa ufuna ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, yiba njengompostoli uPaul othi yena khona eyami impilo angiyenzi into eligugu, engikukhangeleleyo kuphela ukuthi ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo. Nansi iattitude okumele sibe layo kulezi insuku. Kumele ukuthi sikhangele kuphela ukuthi siphelelise lokhu uNkulunkulu asinike khona ukuthi sikwenze, sikuphelelise ngentokozo. Singakhangeleli ukupreserve impilo isikhathi sonke, singakhangeleli ukubamba impilo zibe ligugu. Sizayehluleka ukwenza intando kaNkulunkulu, sizakwehluleka ukulandela lokhu uNkulunkulu afuna sikuyenze empilweni. Abese sithi yena khona umpostoli uPaul, engikukhangeleleyo kuphela ukuthi ngiqedise indaba yokufakaza ivangeli lomusa kaNkulunkulu. Njalo kathesi nguvesi 25 lo, njalo kathesi khangelani, mina ngiyazi ukuthi kalisayi kubona ubuso bami lina lonke engihamba phakathi kwenu ngichumayela umbuso kaNkulunkulu. Ngakho ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi mina ngimsulwa egazini labo bonke. So umpostoli uPaul into ayiphilela kwenalo umhlaba ikugcwalisa isiprofeti uNkulunkulu ayesenze ngempilo yakhe. uNkulunkulu ayekufisa ukuthi umpostoli uPaul aqedise uhambo. Hlobo zami ezithandekayo, engifisa ukuthi ngilazise khona ukuthi umuntu lo muntu kumele ukuthi abe yazi injongo uNkulunkulu amletheleyo nalapha emhlabeni. Lokho singaba kwazi ngokubana khona sikhulume kakhulu lo uNkulunkulu ngomthandazo. uNkulunkulu uyasivezela intando yakhe ngezimpilo zethu. Engayenza njalo uNkulunkulu asivezele intando yakhe umuntu lo muntu ophila lapha emhlabeni. Yekela ngikufitizele futhi, umuntu lo muntu le direct line lo uNkulunkulu. Umuntu angaba yazi injongo yakhe ukuthi uNkulunkulu le njongo bani ngempilo yakhe. Ungaba yazi leyo njongo, kufanele ukuthi ngitho lempilo yakho ungayenzi ibe ligugu, ungayigogosi impilo yakho, kodwa usebenzele kuphela ukuthi uphuthise lolo hambo ngentokozo njengompostoli uPaul. So umpostoli uPaul owakhe umsebenzi
yikho impilo yakhe iyimpilo emnandi lanxa esefika ekugcineni kwempilo impilo yakhe umpostoli Paul uthi ngikulile ukulwa kokukholwa nxa esefika ekugcineni ulesiqiniseko sokuthi wenze kahle ngoba uyakwazi ukuthi ilizwi likaMlimi ulilalele ubeyazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakhe umpostoli Paul indoda eyayibona izibono yayibona ama revelations uNkulunkulu wayemnika imibono lawe unje khona lapho sungaba lembono lempilo yakho uNkulunkulu sengakutshengisa ukuthi eyakho impilo kambe kumele uyiphile njani so umpostoli Paul yayindoda ekwaziyo okumele ikwenze ngifisa ukulazisa ukuthi uNkulunkulu kalamakhethe uNkulunkulu sonke usithanda njengabantu abakhe sonke singakhuleka sonke singamthemba uNkulunkulu uyasazisa lokho kumele sikwenze sisaphila lapha empilweni so yiyo indlela umpostoli Paul aphila ngayo yiyo lathi indlela okumele siphile ngayo kumele siphile izimpilo eziprophetic akumelanga sibe kwazi kuphela isiprofeti kodwa izimpilo zethu ngendlela esiziphila ngazo ukuphila impilo eprophetic elanisebenzi sibalaleni lesikhiwa ukuphila impilo eprophetic kulandela kanye lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi uphile ngakho uphila impilo yesiprofeti abantu abaningi bacabanga ukuthi impilo yesiprofeti ikwazi ngekusasa yakho ukuyahabona abaprofeti bakutshela ukuthi kusasa uzaba lemali eningi kumbe uzaba lani then bacabanga ukuthi khona kukhana ukuyakuzwa khona kukhana ikuphila impilo eprophetic zwanini izihlobo zami ezithandekayo ukuphila eprophetic life kuwena lo umhlaba yikuthi okokuqala ukhulume lo uNkulunkulu wazi injongo kaNkulunkulu ngeyakho impilo ukuthi uNkulunkulu wena ufuna ukuthi wenzeni ukuphe wapi amathalenta ukuphe ziphi izipho zakomoya ube usuzisebenzisa uthi lanxa impilo yakho isiphela uthi yena khona I have fought a good fight of faith uthi ngikulwile ukulwa kokukholwa nangu umpostoli Paul ke umoya kaNkulunkulu uyambopha uyamphoqelela ukuthi hambe eJerusalem etsheliwe futhi ukuthi hambe eJerusalem futhi umoya ofana nayo futhi uphinde umtshela ukuthi khona ngapho yakhona eJerusalem abantu bazakubamba bakubophe abantu abasoze bakuphathe kuhle kunjalo kodwa umpostoli Paul awulalela kakhulu ngesabisi umzimba wakhe akufanelanga ukuthi abantu abaphila ngensuku zokucina kube ngabantu esesabisa imizimba ngoba kuyafanele ukuthi sifakazele uNkulunkulu size simfakazele la ngezimpilo zethu so ngiyaphinda futhi ukugcizelela lokho abanengi abesabisa imizimba yabo abanengi abaphilela ukugogosa impilo ezinsukini zokucina kuzabehlula ukugcwalisa intando kaNkulunkulu ake sithiyeni ke lapho umpostoli Paul ke uyadlula sawachiya amazwi lawana amanengi awakhulumayo sewakhuluma kubazalwane base Efesu uyadlulela phambili endaweni yase Caesarea nxa sifunda khona phana sesifika kusahluko ngo21 uyadlulela phambili umpostoli Paul ehambe eqhubeka ngohambo lwabo lokuya eJerusalem ngizafunda kuphela uvesi ngu4 uthena khona sesibatholile abafundi sahlala khona insuku eziyisikhombisa bona bamtshela uPaul ngomoya ukuthi angenyukeli eJerusalem lalela nxa befika kwenye indawo kulabafundi abathile kuyahlalwa khona insuku eziyisikhombisa abantu labo bayamtshela iBhayibheli lithi bamtshela ngomoya ukubana engenyukeli eJerusalem yebo umpostoli Paul wahlala uthena khona verse 5 kwathi sekwenzakele ukuthi siqede insuku sasuka sahamba umpostoli Paul wakhumbula ukuthi hayi ekuqaliseni kodwa uNkulunkulu ubethilo kimi ukuthi kumele ngiye eJerusalem umoya uyangiphoqa nguyontshelileyo nampa abazalwane futhi bayabuya bathi bona khona ungahambi eJerusalem akhumbule ilizwi uNkulunkulu alikhuluma kuye umpostoli Paul ngomoya kaNkulunkulu abesesithe khona basuka bahamba njalo bonke ababesiphelekezela kanye labomkhabo labantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi njalo saguqa ngamadolo ekhunjini sakhuleka uvesi ngu6 ukuthi sesivalelisene sangena emkhunjini kodwa bona babuyela kibo kodwa thina sesiqedile uhambo ngomkhumbi sisuka eTire safika eTolemi
sesibingelele abazalwane sahlala labo usuku lwabalunye kusisathina esasilo Pauli sasuka safika eKesariya sesingene endlini kaPhilip umvangeli owayengomunye wabayisikhombisa sahlala layo yena ke wayelamadodakazi amane intombi eziprofetayo kwathi sihlezi insuku ezinengi kwehla umprofeti othile waGabhasi ngebizo evele eJudiya wafika kithi wathatha uzwezwe kumbe ibhanti likaPaul wazibopha izandla kanye lenyawo esithi utsho lokhu umoya oyingcwele indoda olungolwayo loluzwezwe kutsho ibhanti ayebopha ngayo uthi indoda okungelalo leli bhanti amaJuda eJerusalem azayibopha kanje njalo ayinikele ezandleni zabezizwe sesizwile lezi zinto samncenga thina kanye lalabo ababelapho ukuthi angenyukeli eJerusalem liyabona indaba eyenzakala lapha sokubuya omunye umprofeti futhi uyathatha ibhanti likaPaul azibopha izandla lenyawo ethi umnikazi webhanti leli uzabotshwa kanje ngamaJuda sekunjalo bayamncenga uPaul ukuthi angahambe eJerusalem kodwa uPaul waphendula esithi lenzani likhala lidabula inhliziyo yami ngoba mina sengilungele kungeyisikho ukubotshwa kuphela kodwa lokufa eJerusalem ngenxa yebizo lenkosi uJesu. Sihlobo zami esithandekayo, khangelani umpostoli uPaul esazi ukuthi kulobunzima obunganani phambi kwakhe ngenxa yokuthi intando kaNkulunkulu ngempilo yakhe wayeyazi, ngenxa yokuthi yena wayesekulungele konke okuphambili, umoya wayesekhulume laye kudala, kazange wavuma ukuthi ancengwe ngabantu bemncengela ukuthi enze lokhu umoya engamtshelanga khona. Sihlobo zami esithandekayo, khangelani ngilitshele, singahlala singalazi ilizwi likaNkulunkulu ngezimpilo zethu, kwesinye isikhathi abantu bazasincenga besincengela ukwenza izinto ezingalunganga. Qakathekile kakhulu ukuthi ukhuleke ube yazi intando kaNkulunkulu ngeyakho impilo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ube kwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. Kumele ufunde iBhayibheli, uyazi usazi isiprofeti sikaNkulunkulu ngekusasa yomhlaba wonke ukuze wenze intando kaNkulunkulu, ngoba nxa ungananzelelanga abantu bazakuncenga ukuthi wenze izinto eziphambene lentando kaNkulunkulu. Umpostoli uPaul ngenxa ukuthi wayeyazi intando kaNkulunkulu ngeyakhe impilo, ngenxa ukuthi wayeyazi intando kaNkulunkulu ngalokho kuzayenzakala kusasa kuye, wayala ukuncengwa ngabantu. Bathi lithi iBhayibheli kuvesi ngu14, kwathi sesibona ukuthi kancengeki sathula sathi kayenziwe intando yenkosi. Hlobo zami esithandekayo, ngithanda ukuthi ngilazise namhlanje ukuthi zinengi izinto ezingasincenga ukuthi sicine singayenzanga intando kaNkulunkulu. Asibeni njengompostoli uPaul. Umpostoli uPaul nxa kwase kufika ekwenzeni intando kaNkulunkulu wayengancengeki. Uthi yena nxa ebaphendula, uPaul waphendula wathi lenzani likhala lidabula inhliziyo yami ngoba mina sengilungele kungeyisikho ukubotshwa kuphela kodwa lokufa eJerusalem ngenxa yebizo lenkosi uJesu, ngoba wayesazi ukuthi uNkulunkulu umeleleni. Cela sihlobo sami esithandekayo ube kwazi lokhu uNkulunkulu akubekele khona empilweni yakho. Ungavumi ukuncengeka ngalezi insuku. Sihlobo zami esithandekayo, labo kuphela abayaziyo intando kaNkulunkulu, abalifunda iBhayibheli, abasaziyo isiprofeti, abangake bancengeke. Sihlobo zami esithandekayo, kuqakathekile ukuthi sinanzelele, banengi abantu abazancengwa isitha uSathane, abazancengwa ngabangani bencengelwa ukwenza izinto eziphambene lentando kaNkulunkulu ngenxa yokuthi bengasazi isiprofeti sikaNkulunkulu. Namhlanje njengebandla, namhlanje njengomuntu wonke, kuqakathekile ukulifunda iBhayibheli, sibe kwazi isiprofeti ngekusasa yethu, sibe kwazi sikhulume loNkulunkulu, sibe kwazi injongo kaNkulunkulu ngezethu impilo, ukwenza ukuthi singancengeki ukuthi size sicine sisenza izinto eziphambene lentando kaNkulunkulu. Sihlobo sami namhlanje ngithanda ukuthi ngikwazise ukuthi nxa kulento kumele uyikhulekele empilweni yakho ukuthi intando kaNkulunkulu mayenziwe empilweni yakho. Ungavumi abantu bekuncenga, ngoba abantu abanengi abakuthanda ukuthi ngawe uyakuyenza empilweni. Abanye banengi abakufuna ukuthi bancedise ngakho, sebengakuncenga bekuncenga ukuthi wenze into ethile, befisa ukuthi bona babenefite, befisa ukuthi bona bathole inzuzo, wena ubusuphambana lentando kaNkulunkulu. Sihlobo sami ungancengeki, ngoba njengompostoli uPaul, umpostoli uPaul wayeyazi
eyakhe impilo, wayekhulume lo moya ongcwele wamazisa ukuthi kumele aphile njani, wayekwazi ukuthi okwakhe kumele akwenze, kumele aqedise umsebenzi wokuthunyayela kwevangeli, wayekwazi khona umpostoli Paul. Yikho wayengancengeki. La ungancengeki, banengi abantu abafuna ukukuncenga, manengi amazwi akhulumayo ngapha la ngapha kufuna ukukuncenga ukuthi ungenzi intando kaNkulunkulu. Ukwazi isiprofeti ngeyakho impilo, ukwazi isiprofeti sikaNkulunkulu ngalo mhlaba kungakuncedisa ukuthi ungancengeki. Ungancengeki sihlobo sami esithandekayo, njalo ungavumi ukuthi eyakho impilo uphile ngokuzama ukuyigogosa. uNkulunkulu kangana ngakuncedisa namhlanje. uNkulunkulu akunika amandla okwazi impilo yakho njalo okungancengeki. Kasikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyabonga, sicela usifundise ukuthi sikhuleke, sikhulumisane lawe, sifunde iBhayibheli yakho, sibe kwazi ukuthi uthini ngekusasa yethu, ukuze singavumi ukuncengeka, ukubana sisuke entandweni yakho. Ekugcineni kwakho konke intando yakho yenziwe. NgoJesu siyakhuleka. Amen.